Osnovnoj školi Petar Kočić u mjestu Godnović kod Teslića Always je uručio vrijednu donaciju u vidu računarske opreme i didaktičkih materijala. Cilj je pružanje podrške procesu obrazovanja unapređenjem uslova za učenje u školama sa ograničenim financijskim resursima. Koristim priliku da se u ime učenika, nastavnika i u svoje lično ime zahvalim na ovim donatorskim sredstvima koja su zbilja u današnje vrijeme ekonomske krize dobro došla. U jednoj od učionica učenice i učenici od sada će sjediti na novim stolicama, a stare školske klupe su zamijenjene modernim. Umjesto nedostajućih ili istrošenih geografskih i historijskih karti, na zidu su danas nove. Radili smo se svi zbog novih klupa, one su bile malo i pošarene i dotrajale. Radili smo se zbog ovog svega i naši prijatelji su radosni. Ja sam vrlo zadovoljan zbog što smo dobili novu opremu i moji drugovi su zadovoljni i to će nam sve dobro pomoći u budućnosti. Laptop, mikroskop, globus, projektor, pribor za geometriju te oprema za fiskulturnu salu samo su dio ove vrijedne donacije koja predstavlja dodatni poticaj da učenici rade više i bolje. To će svakako poboljšati kvalitet procesa nastave u našoj školi, pomoći učenicima da lakše savladaju nastavno gradivo i naravno nama, kao i meni, svim nastavnica, poboljšat će kvalitet rada i sam pristup gradivu i djeci da lakše i brže obradimo nastavno gradivo. Opšta pismenost i obrazovanje su ključni faktori za ostvarivanje punog potencijala i konkretizaciju snova o profesionalnom uspjehu. Mladim ljudima je potreban poticaj i podrška u obrazovanju. Tek sada u stvari kada smo posjetili osnovnu školu Petar Kočić sam postala svjesna koliko mi je bilo zadovoljstvo učestvovati u Always kampanji u Bosni i Hercegovini. Ruralna područja i osnovne škole u ruralnim područjima u našoj zemlji zaista se suočavaju sa mnogobrojnim problemima, naročito finansijske prirode i djeca nemaju ispunjene sve uslove za dobro obrazovanje. Upravo Always je odlučio njima uručiti donaciju koju smo danas izvršili, školska učila i školski pribor, a zadovoljstvo, odnosno osmijeh na licima učenika i zadovoljstvo nastavnika zaista su nam pokazali da smo uspjeli ispuniti ovaj cilj. Škole su mjesta gdje djeca počinju oblikovati svoju budućnost i istražuju mogućnosti koje im obrazovanje nudi. Zato omogućimo djeci pravo na kvalitetnije obrazovanje.